Ka lumpung ialehkai inter-school kabatip kum ka Chess and Scrabble Tournament na kabanta ki khynnah badan hasar kalapoi no siya kabakut ha ka arpasan tarik jemang ha Government Girls High Secondary School Jowai. Ya ka ni ka lumpung ialehkai la penyai da ka Office u Deputy Commissioner West Giant Hills kumju ka Office jong u District Planning Officer Jowai ringkat ka jingatri lang ka Giant Hills Chess Association bat Meghalaya Chess Association. Ha ka jingiakop ialehkai chess na kalyang ki khynnah kenthei ka geli lot Nazarin S kendia kalawan ha kerdan ka baningkong baar ka Nandani Sinha batbalai ka leda wan ki talang barok ki na Government Girls High Secondary School. Na kalyang ki shinrang ya ka nam ka baningkong layo ra da Uzefania Arkar na Chess Stars High Secondary School kat ba u Braxton Ryan Lamare bat damiki nartiang na QC Springside High Secondary School kilawan ha ka kerdan ka baar bat balai. Ha ka jingiakop Scrabble ya ka nam ka baningkong layo da ka Rivinia Bamon na North Liberty High Secondary School baar ka Susan Daroy Rabon na Government Girls High Secondary School bat balai layo da jadi dia pasa na HK Singh Memorial Secondary School.